Vê şevê atmosferekî acêb heye. Kesek tune li kûçiyan, herkes li mala xwe ye. Hêdî lambe jî ditefin li kolanên seraya min. Ji atûlya resmê derketim. Îro ecêb tiştekî bû. Nezerî bûm. Her hefte hevalên li atûlyê pesnê min didin. Hewesiya xwe bi qabiliyeta min tînin. Berê gişan resmê xwe temam dikim. Lê vê heftê hemû marîfetê min bûn sifir. Ji nişkeva xitimîm. Min kir nekir pêş neket. Resim şekil negirt. Reng ji hev dûr ketin. Serê me êş ketê, mîda min êş ketê. Cayên bi mij ên di wênê de bûn bar xwe li ser qolincê min danîn. Min ji xwe pirsî, ma gelo mirov mecbûr e her tiştî karibe xêz bike, her carî serkeftî be? Lê vê pirsê jî ez teselî nekirim. Teknîka resim min di serê xwe de derbas kir. Gelo rengan çawa li hev bînim? Di nava harmoniyekê de ji vê zemîna spî çîroka vê çiyayê çawa biafirînim? Dikim nakim nabe. Îşev rengê min ji hev direvin. Dema gihîştim wê qenaetê ku xitimê me ketim pê mazeretan. Belkî boyexê min, qelemê min, malzemê min îşev li mal mabûn lewma. Belkî malzemeyên li atûlyê kevnin. Belkî jî ji ber vê nikarim şînê esman û mija çiyê li hev bînim. Bi deqeyan li dora xwe çûm hatim. Min li resmê xwe yê têkçûyî nêrî, resmê jî li min nêrî. İmkana wê tune îşev gavekî jî pêş kevim. Min tuwal avêt koşiyekî xwest dest bi xebatekî nû bikim. Çûm cem serayê. Li hemberî mir û dinê. Kilîta hemû derdan li cem wê heye. Diyaloga me her carî mejiyê min nû dike. Wexta ku pêra demê derbas dikim her carî min ji nû ve diafirîne. Serayê dibêje hunerê ev bi min da fehm kirin. Dema mirov zorê li sînorê xwe dike, ew qas jî keşfê nû dike. Huner perwerde ye. Mirovan terbiye dike. Li devera ku lê xitimî dikare pencereyekî nû derxe pêşiyete. Wê demê bêhna te fire dibe, dikarî êdî ji aliyên cuda ve li bûyeran binêrî. Li ser gotinê serayê kûr bûm. Rast e. Ez ê ku bi salan e resim çê dikim, çawa ji nişkeva wiha xitimîm? Gelo çi bû sedem ku îşev bikevin nava qaliban û sînoran hêviyê ji xwe qut bikim? Serayê ji jiyana xwe yê hunerî hin numûne dan. Ma di jiyana rojane de jî li hember zehmetiyan em ne wiha ne? Dema mijarekî yan jî rewşekê zorê li me dike, em ji nişkeva xwe kilît dikin. Çima em nafikirin ji aliyê din ve li bûyeran binêrin? Yan jî ji pirsgirêkara formûlên cuda yên çareseriyê peyda bikin. Kengê tu ketî ser vê rê, wê demê keşif, fêrbûn dest pê dike. Di jiyanê de tiştek ku herî zêde heyecanê dide min, fêrbûna tiştekî nû ye. Ez tê gehîştim ku her xitimandin keşfekê nû ye, destpêkekê nû ye û fêrbûn e. Ev jî min nû dike. Hûjreyê min teze dike. Serayê ji pir aliyan ve hunermend e. Di deh tiliyê wê de deh huner hene. Enstrûmana ku lê nexe hema bêje tune ye. Ji tecrübeyên xwe ev numûne da. Huner mîna jiyanê ye, tije zehmetî ye. Müzik jî eynî mîna resm e. Ez carnan bi sehatan li ser helbestekî dixebitim. Dikim nakim nikarim wê li ser enstrûmanê de şîfre bikim. Dixitimim, tiliyê min nagirin. Carnan îcab dike li ser melodiyekî bi rojan bixebitim. Dema bi ser nakevim jî bêhna min diçikî. Dixwazim serê xwe li enstrûmana xwe bixim. Ev xitimandin di her beşên jiyanê de dikare bêpêşiya mirovan. Ya girîng, mirov ruhê xwe aş bike, kedî bike, hay ji qîmeta sebr û kedê hebe û bêhna xwe fireh bike. Zehmetiyên di hunerê de li gor amûr û derfetên amûrê jî diguherin. Serayê gotin anî ser ferqiya enstrûmanên bi têl û yên bi nefes. Di müzîkê de bikaranîna her enstrûmanekî bandorekê cuda li ruhiyeta mirovan dike. Yên bi têl cuda ne, yên bi nefes cuda ne. Mesela ney, dengê xwe, melodiya xwe bi temamî ji nefesa mirovan digire. Dema tu nefes didê, di hundirê te de,
در روحیت ده چه هبه او درد که وده به ملودی. هزات، نرمبونت، اتوریتیت، گرانبونت، حشکبونت، بکرتاسی روحیت چه به او دنیده خود ده در. لی انسترومان بتل جدانه. جدر و تماستکی. جبو بخی بن حکم خواه معرفته که فیزیکی یا تلیان لازمه. یعنی فربون هر انسترومانه که جی بسری خواه رویتیه که نویه بر به کشف کرنا سینورین خواه. صحبتا بسرای را ایشف قاشول سر ختماندنا من بو. لی حتی مسئلین جواکی و سوسیولوژیک جی دریج بو. دمشا لسر ریا هنری ده ام نبتنا سری خانه. جمالباتین کردان نمونه دان سرای. دمالباتین مده جارنان حمو زاروک هر یک جوان خودی معرفتین جدایین هنرینه. لی جبر شرطین جواکی و یرارشیا مالباتی هنکی وان دبن سیا خوشکو برای خدا دمینن. لو ما جارنان بمعرفت خانه حسن. جارنان وان درنگ کشف دکن. جارنان جی دنوا خرج راجیان مالباتی ده دور نای سر وان کو قیمت بدن وان پیش بخن. بلکی جی اگر هجمارا نفوسا مالباتی مکیم بیا یان جی پرگاله کمه یا رویبریه یا آیده جواکا مهبیا زاروکوی بهتر بخوا بحثیانه. دو وقتی ده بدنا سر یا قابلیتین خواه و کاربانا بیسی نور و زنجیر آزاد لپیوان بمشیانه. جالیک و جیانا منو سره ده شبه هف. ام ده هنره ده درنگ مانه. من معرفت خواه درنگ کشف کرن. نیوی جیانا me derbas بی ام هنو کتنه پی هنره. ام زاروکن بی ولاتن. کشفن me درنگ ده کون. ایرو به درنگی بجی ام کتنه پی پرچنج مکه مانه. بلکی جی هنر ام بخونه. پرچین روحی منه. دنا و خراج راجیانه ده ام او دفتانه جخوا دور خستنه و اندا کرنه. دبنه بیرین تاری ده ام نهالو وان دگرن. ام خو مجبور دبینن لپیوان هرن. مانه مجبوری به درد ما چی ام حتی نیوی شوان دخبتن خوش زوقندن انجیانه به پارده هلن. از او سره گهشتن وی قناعتی که دما تو هنر دافرینه ایجاب ناکه لبنده بردیلاوی بی که تشتکی برچاو لطوه گرینه. ده هنر ده مروف بخورد که و دیالوگی، ده که و جنگی. سینورین خود بینه. جارنان ده سروان سینورا را دفره، ده چه جهان خریب. جارنان وان سینوران هل دوشینه. اف سیاحت روحی یا دنا و هنری ده مروفان دپجینه، فردکه، زخم دکه. مروف خود بینه، خو ناس دکه. به هیزا که من جسره گرت کر عینات دیسال رسمی خو وگریم. ایشف تمام نکم جی نخمه. ازی هفته پیش معظمه خوشمال بینم و مجا آری رنگ بسرچه این و بردم. نها از هر کسی زیده تر انجام وی تابلوی مرختکم. دم زو در باس بو. ام جاتولی درکتن. سرای دچو مالا خواه از مالا خواه. لبرداری بری که ام جه وقتن بوان گوتن این خواه دسری مدارونایی پیخست. تو زانی دو هنری دجی، جیان دجی، بلکه هرتش نده دستی مده. بلکه ین مروان بر به دران و دکشین زمانه. دجیان ده افسونه که هیه که در وی حکم مروه. جارنان جزاروکاتی و تشتکی خیال دکی، هیوی دکی، بدا خوازه که مزن دخوازی بگیجه، هرچند دناوا پیلا جیانه ده او دخواز جبیر کربه، یان جی دفتا به، روژک ده او جنشکه و تزفتکه. جو کراهی اوی بیرا که تا چندین حسرتین خواته ده جبیر کرنه، جنو و درده. تو بریار نادی، به حمده تا چه ده به. یا مهم اوه، دما افدا خواز هات و تو برای خستی پیشی لی نگره. خوابوی را برده، لی تماشه که کات حتا که درید به.